Omuzano gw'akamalirizo ogw'empaka z'obuliisa bwa St Luke Kaburangire gushyikirwaho tiimu ya St Luke erukwitana na tiimu ya All Saints Church Koranorya kandi tiimu ezi zombiri zigwire kikazi omu dakiika eza buriijo busha hari busha na bwanyuma nikwo kuza omu kusimura za penalty aho tiimu ya St Luke Kaburangire esingire na gooro 6-5 za penalty. Timu 6 nizo zibire nizihayanira empaka ezi aho abatebekanisa babire bagenderire kurundana eminyeto okukora tiimu emwe ey'obuliisa. Eminyeto ni mike y'orukushanga omu kyaki twagira ngu omuringo gw'okuburira engiri reka tuteekeho tournament omu buliisa bwitu bwona amakanisa 6 then tuburire engiri kandi tuzana n'omupiira. Abebembezi bona ababembezi ba gavumenti abari aheru ba mayors ba MPs ebintu byawe binekora nk'abebembezi ba gavumenti twaba tuterereze bishayi nkebi eminyeto yitu nibimwera gire talent okashanga abana bitu nababasa kuza heru yihanga champerezo muhimbo niko kugira ngo abana babuzimazima bayireke talanta kandi neco bushanga ngo nebishaye bye biriho bya gavumenti bikatwarwa n'emyanya ya gavumenti mwe riyo netwarwa. Omu makuru agandi tiimu y'abakazi ab'ekanisa ya St Peter's Church of Uganda kuruga muri Kakoba basingire ya Rwentondo na goori 13-6 omu muzaano gw'omukago gw'okubaka oguzanirwa muri Kakoba. Tutebekanisa omupiira ogu kuba friendly match kandi abwabuzi by'abakazi kugira ebizibu bingi emirimo mingi shanje takutunga mukahumuro takuzana takusamubiri gwitu twareba ngo twene exercise